social media wo viral ang mani Ex.Em Kamal Kalai no. Tini Ampi Nagar test constituency wo pacanan ni jang social media wo Facebook, YouTube rogo nungman ni. Abo judi kebayang kangkai jang Kamal Kalai no bonang ya kai Ex.Em Kamal Kalai viral sang social media kan hamoha tisnong Ampi Nagar constituency kan mata hongang nin amo kebai ai sang asang nung ata ha kena nang ma sini lukurok no tini lokal borok tipra mothan party ni press meet khaimani khai tini Ex.Em Kamal Kalai tini tesnong consent Ampi constituency wo phaina nai mani social media wo nongmani amono nogai tini press meet khaika totally jang Kamal Kalai no nangya tini Ex.Em Kamal Kalai tini tesnong Ampi Nagar constituency wo candidate ongna nai mani amo social media wo nokha amone bagai chini press meet khaika chini local borok rok abo kabai de hereng de amo jodi kabai khangkai jang totally Ex.Em Kamal Kalai no nangya jang je hi news so en kip karang na klaw awni press meet kahin tho na karon chu local candidate kainai nang to sing ni no sangya Ex.Em Kamal Kalai viral sang social media kan hamoha tisnong Ampi Nagar constituency kan mata hongang nin amo kebai ai sang asang nung ata ha kaina nang ma kainai nang ha kayan ha local manyo kaino jai jot pat kaino pui jot kaino ya amo te manyo hoi mo je manyo nga chang se kaino jai jot te kaino khurta jotoni haste ni lukurok rok no tini local borok rok press meet khaina namani karon kha tini Ex.Em Kamal Kalai tini tesnong Ampi Nagar constituency wo candidate ongna nai mani amo social media wo nokha amone bagai chini press meet khaika chini local borok rok abo kabai de hereng de amo jodi kabai khangkai jang totally Ex.Em Kamal Kalai no nangya jang nango tini local borok candidate ni ADC election April 12 tarigo nai amon ni bagai tini bobagrani loge tongnamu chungkha chini local borok ro o social media wo viral ang mani Ex.Em Kamal Kalai no tini Ampi Nagar test constituency wo pacanani jang social media wo Facebook, YouTube rogo nungmani abo jodi kebayang kangkai jang Kamal Kalai no bonang ya